Uba PS giri ubadi wei na kinong hikai bat wei na kiri urang ba uba jumi bahasa khmat ban keren ya ka baha kamiat bat ka hok jong pajba jong ka jela menta ka sengiru ka khatsan tarik ubana yayong arhajar arpsau uba PS giri ulami biang syakmat ban ong bahasa katu katne sengi ya ka ba ki pajba kin ha ban tap vote na benta ka election MP Shushu la ong ba kumba layu i hakine ki sengi ki bladab ya ki jingja ba pher ki balatho ha ki kot khubor habeide bat ka election MP kum ki pajba haba ki jid ya kino yong mi khmat ki dei banda jid bha om ban chu jid klumar bat shibun ki we ki ba uneu rang ba upen pau ling ba kilat pathai khubor tongin ya ngap ke e ba uneu rang ba udon ban keren shaki pajba ka jalla kani ko khubor wani keren ta kasi kalong ai ba kani khubor kan rung shaki pajba kam ta bei nam ta kani election MP kama salong ha khandai tarik minta ignai ini gidan ki party UDP NPP BPP Congress bat ki independence e shom ni ta ka phang na kwa khandian ban pi pen jong phi sapang kata ka ji dei ha ka du sio sakam ya ka ka kali ka ba ha ka tu ka si ha ba tho ang le sa bat ka kali uhe ka company badri rai haru sau subab bulang ya ki kali menteri rang ba ka jala halo kani ka phang ni tai wei ne badri rai une dikta de juno sinjang na ka por se ka por ya kani ka seng MPP hang ne ngadon ki jisha te hang ne ki ong kuno palat si pho klur donation yo donation ka seng MPP hagni ki sang snam tang na ki bakhen arpho hajar tingka seneng le badri rai hang ne juno sinjang ya ka MPP na ka por se ka por kani ka kerteng kini di company bafer ke juno sinjang ya ka NPP si folklore ha ka sistem tik lada kalong ni ka dur kamut kadang ka ek cylinder yo gani ka sarkar MBA ka bamenta dena ka daw kan ki marba madi ikiu nakapos kapor kakta yo bapi urang li juki ukup silang usam silang namar habladen ka donation nagilini company kamu ka sarkar tahap malai manirap nagumta juki kekno nagumta pada kata ka jong ka jisya kalau ka basirkai lada bidang yasanya sisa sina yo gani ka sarkar MBA kabelam to kontrak sama mada ka bidaitan dat kata ka jintay ka bahapo kata ka yin dorbar balong hapo mau jeng mana bete kita ko ya kata dei kani ka badri jai company ka putre ya kata ka yin dorbar hapo mau jeng ka bala khalam no ak arfatik jimang ar hajar arpo a legani ka company udun jeng ka company ka jingkya kalong lai hajar metric ton ka bamla ban mudur lai hajar metric ton wat ki company na po Japan kimpat nut ban ai kata assurance adu lai hajar metric ton ka jingkya mereka ni company kemba itu lampang di hidup baru bong kimpat don kita export technical ban halo kata ka jingkya ya kata ka leader bar abe de bolte tulum lalu tau dum atos kana ka jingkya du kata ka don AA cylinder yang lego company le ka bedi be kande ngalingo bangasul lingo kisang barang lalu kita ki ikenhun bafer kimut wanong le hak bedi bal ba ike molong biswa kadang ke di por ndangbat let ike molong ndangbat ku sisi sto apo ka mekhia kadang ke jing keno sakno ya kata jing di tu du ya kata ka mekhia house apo kolkata kimi itu ikenhun sang barang nari boy nari war nas jantia East Kasil, West Kasil, haka kerteng Bengataka people rally against corruption. Prak, hadu buka suki, ba ikimulong kahaban yar. Balai berkibi ikimun sang balang. Mulai hak bedi begini, balai pergi selap jaja. Haji sisa, nak kalian sang balang. Lagi kalian pada, lagi benai FIR, yang ketika badri company, pada ben kem. Dan bawa bakal jah kendit, hak ketika pol. Lagi kedai, berasal darbar. Kan hap hak ketika por ek berja itu kendiri food dengan nikmat pada. Dia nak kata kau, bawa Preston wong dia terang begitu.
uksud upililo oblay umkwa bo usisa do uksud upililo shwa yo kan kan ja ka ka jinja ka basir kai om tangata la iru bagawai ga jinte ka ba hapo ka de ju hi ka company tamba ka don ka dia fair khandat hangne kane ka PS tangma stadium hapo tura kane ro kala khayam haka ar fu a tarik dujun ar hajar ar fly kadai kane ka ju company ka badri rai company ka ba puntri ya kane ka stadium le ka ba fla ba lingo hadin pat u commissioner yang ka sports uang kuno badai ka Hindustan Steel company construction ka ba puntri kane hangne what u tribal affairs minister u don ka dikno ba kdokti om ka don ka jing bamsap ka ba sirkai habi dei ba ka de jing tei ka don ka jing kno ba don ka bamsap ka ba sirkai habi dei ba ka jing tei ya kane ka stadium hangne ka don ka jing tho om dei banga la sukrekti lane ne sukno ka don ka jing bamsap dei korar sama sel priang ya ka ba kum kata om ba kam dei to kum ki pada ide sotu ye kine jak kisin ba pau don kane ka sarkar ba menta nalor kata ni hangne ka don spas ka wei ka jing tho ba ong ka ba what if Prime Minister Modi but Amit Shah ikno bagade ke jela ba bangsap kenta ikolat but ong halo ke ikno bangsap Modi but Amit Shah hapo bikiwan hasilong but bamsmai ukno Prime Minister Modi but Amit Shah bagade ke jing bangsap ka ba shirke dei na gane kada okay balai ba konrat sama utulang ka meklia upya sundon haki artli kibenta hanne ka jinsisa ki artli ki jela meklia kwe ki jela ka jela ki baruspa ka meklia jen ki baruspa menteri ba baruspa ka meklia jen ki patu hajisha ka tung articles Constitution of India ka bakhat khlai 13 ka ong equality re detang lu chief minister jong ka meklia ba phya sundon ya ka jela meklia haki artli kibenta pek ka jirki sire ka ju hato kambe ka jirki asam pek ku pada kane ka jirki riki asam pa judan hari India ban phya de tang lu chief minister ba phya ya ka jela meklia haki artli kibenta kane nangli sakmat ka dor tu ki mar ka nakiu ka sini misal na sapo mentak la poi sanpo ni ken phlang ni khao de tang kita ba prak thar ya de piti bi phong ke se thu ya ke pang ba de ke jimu bat hagabi de bat ka wei ke bang lingo ba ga dalingo akalong hadi bi si ba menta kumno ni som darbar ya de yin darbar jo ka be khalya ka de ka dik ba itna tam hapo aisha ka ba ar ka ji itna hapo aisha ka de yin darbar assembly ka ba na khangai la lapu bala thanle ka de gading dei ha ka khandai trip dinui ar hajar wei nrei hadi kini gisi ke bamenta ka sarkar le khaya kam semla ban pentre ni ibu to MP ni ibu kini ni paida ke kren ibn kren halo ke phang hadi re ke phang kini dan balut bekren balai hadi kini gisi kadang saadin kadang saudum ni pelang darbar ye kam agi pelang kata ke yin darbar kata ka election sagi yin darbar hirei la ra ye ke yin darbar jeng kumbara khun kamyao lahjin dia plu ke yin darbar la ra ning kong ra pelang hapo central library hadin la ra ka pat security ka pat minta ka dron hak office yang art and culture ke badan haribong ke basusi da bon ki paita ngan ong nganut belong guarantee sispa na sispa person kimtip hai itu ke yin darbar yang kata ka meklia sendi hadu gi sinta pikli kena school kimtip pikli ne nyoy har kimtip patang 100% ngatharai kimtip ye kita yin darbar ka badan hapo haribong haka office yang art and culture kalau ke jindaran sedang lerempe ong ba presiden sedang lerempe han ne ilap ila sedang lerempe dengan AA itu ke din hai gen kata yin darbar hadu gi sinta tapi ketika jikli lahapan kentu ya gino nikmat pada tang silalong lani ki yok ban bat ya tekedan minister tang sansnem lani tang sipungsnem ka yi jengki ban pe ima le ki darbar
mengisong kabdan hati gerik si pemerintah. Kami kerong ke persaudaraan kuntang tentu ya gerik sorkar minta ada long kebala di bedat nokloi ya gerik yung darbar kebadan hamadeng yang berasal dari minta. Hoi ni itu Thomas Sangma Bruce Speaker Lampang jadi darbar ulak mendo mentau senam pada pendat no ya gerik yung darbar. But Wong baik ketika dum ketika jenis kia kepala hajar nitik ton on pendunano ton nitik ke kebenja ya keti ke yung darbar kebansa long ya kata ke darbar ke yung darbar kebatmai keban seja keban sati tmai hagri bisi iba menta ini paipan sapang kawai kebenta hagri election ini hagri debat ka ka UDP kumno ko ong bapol ndo wong pai se bisinur sa kesitur Grand Party Bapol ya ke BPP. Pai se kesitur kesitur hau khasi jeni kesitur de kesitur sam khun u khasi wong de kesitur dap dap ini sebegitu hey masih tur de tabam padap lam pendeng kami ondal dabidur lam pendeng kami akan nagod pinta pi inongrap api polingka kira bersilur mana be inongrap unongrap halingka umis ap bisa Moki betul kesini ke khluj dan beiki unongrap ani tukhnai pi ke berja ke tama India Pakistan hagpor Prime Minister late Prime Minister Jawaharlal Nehru isi pa India ke ansar ye sayap mention diri beding nong China ke sajap tmai Prime Minister yang India late Jawaharlal Nehru kumawang ngin dan kam ye kesuloi lagi tang suloi lagi kuli mentar penjang pi syokba Wala piklain ka bam. Tetip pila mani khun yakin nongsun. Pila mani khun yakin nongsun. Pi ka NPP, ka UDP nanong. Kadai ka party, kadai ka United Democratic Party, kadai ka Undisciplined Party. Ha Assembly, Kristianik NPP, kada ha DC Council, kay turang pat ka NPP. Hado ba islay, banten, yaw way ni kirang ba, hagati ka sini, haba ka set kala, hinangyaram ki jangga, kumo kala, kay hangne, haba klaim kendit NPP Congress yak AC balai senam jong ba Titus Khan jau mat hibrut utai ramba ka jiset kala jong ka NPP Congress bas ne biset kala dei kita basdin hak bos jong konat sama dei kita basdin hak bos jong konat sama biset kala ya ka NPP ya ka UDP ba Preston wong kadang kokot kubor wong ayalade kimsya jadi pajak kimsya panjen pad NPP kan belade pakisdin hak bos jong NPP kalau gaji solan bakrau kumkirang ba bide besutu habide ba roba jeng khatarin abang kali yagi nangwas de kendo sirim senang kalau pisno habide tu kertong yoga UDP yang kumno da ketidas aja bancot bajisne sisa yauto baploi unda tangkup layar apo bar asen dan cok kamai minta khamakha udis din haka bos jong konrat sama ajar aja jabuhab ayo benjaya kata kadi kentin jong kinong wes abang kali pada habide kini election mari tu khanai pi abang kali yaki masa abang alexi yodu wakali yo masa on kumno pisno halo kani election on na te nabu agati do ai ngantip kan ngit kita bape idwan naga taga daw kani di kenti muntangan keren yaki madda malang tempet pada skor baklut on players no limba kani MP election sal posnam nila jam kani di call tensions yaki nubut badan hapok keselong parliamentary seat kani di call tensions ni kaji itu lang dong NPP bat ke BJP kalau di ketawa ke bersirkai bagi dia perkhat bat wada ni bakla hagani kenti ke bamenta tetip bagi sakra lada ni bakla banjit lada ni jit yang National Party kembali ke NPP ke banja di bangsa apa mereka kimena ban pentekang lada ni jit yang kini party ngatrai kira mengkira ya kena bangsa lemda unta ka jinsni kena roy na kawai kapo sa kawai kapo hapo kena kejala meklia jini tiya ka bedei
baka to pisa bayo kem hak to sini hapo arungasan mali thu ipi ka jinsi siya balay kataw kalong baka NPP minta ke election commission ng India kada sa deadline kabu ika ka deadline la kumno kada banyo saunut ki MLA hapo that is lama haki jila jung ka India tang bakla kamut how lusnam mintaw snam kala bisa di kala saban penduno nakatay ka party naka election commission of India nakatadaw kung nasamaw hapan presidentum mit labasni by hook or by crook or by any means you have to apply it nakatadaw ka jisa kami ka pisah ka tigasni na country election commission of India I request the election commission of India please check it out and find out who is the mastermind for this one crore of money. Find out. If you found, then he or she, they have to be punished. They are liable to be punished according to the law, MCC Model Code of Conduct. Kata nakali naong yaga election commission yung India. Pero when kali circuit, halo gijudi, malakhang persa dagat ka Model Code of Conduct. Then ikiti badamkiti hakalo ketika pisah. No, unang tu berabor, habang ulit, ulit marway, unang tu ulit lang dekat grup. Pithay unang tu ulit mintaw ulit lang siya. Kata kabam lawan piang, dalay leru kabam nam lawan piang. Ulit di belit lang. Kami baru ditang kali kajingkren yung gawin ng I-team yung ganil MPP. Wang bakam dan berkumu kata. Ulit ditang ng pendatatang. Ukasi wang din ng pendatatang. Manusia wang Congress Southeast and West Congress is the best. Hadin ang TMC Southeast and West is the best. Hadin ang BJP Southeast and West is the best. Mintaw ang pat NPP is the not so bad, not so good. Kung nabalaban sana ay kita, kaneka election ba minta? Kaji kadokti, kabasir kay hapeng di party. Kaway ka kadokti kaway. Day kadai ka kamram juni ki paiba yung song pangin jit pangin perkhat pangin pusan yan yung jit hakani ka kanti ka ba menta pi hanne ong kuno habi ka NPP ba president song wong kuno hanne wong what mama mo diru uting smi but buram ya NPP uting smi but buram ya NPP kalau ka ikabang nam suy ham no patus ni tinsong uday umama yang modi kani ka kantin mama haji khasi uday ban penduk undam na kani ram ram rangba mama ki bahadin ki pateng rian kumno ki pendekam lalu tim ki hol ki jawi balau ni khajai lalu wejai pendri mama ngate hangam berwei ngam sukna ngam tip lalu mino uladi upasatrai jong modi jangan kata-kata kani kawai kapakongsan kapangahap anay kani karong this is very important announcement. As a matter of fact, in reality, let the Prime Minister of India will come to know what did the President of the state BJP, the state NPP said. Let him come to know. I'll talk in Hindi. Okay. मैं चाहता हूँ कि मामा मोदी को पता चले कि प्रेसिडेंट क्या कहा उन्होंने कहा कि एनपीपी से दौर है वो एनपीपी का आदर करते हैं kata kada jingkran yang Pak Presiden Sinsong ai ba Prime Minister Modi untip yang ka kantin ka jingkran ka jang Pak Presiden Sinsong kalau ka kebersolaran kabong kebersolaran dan ong bawat Prime Minister Modi uting ukyu ya kan NPP hadu kanu kata jingite hande ki paiba gade besultu imat kadang ka besalindat apa yang kejadi ke NPP buat ke BJP but minta ka jingite rang ke NPP buat ke GP hakan election kadang ke jima ke bakrang yang ni ki pai beringai kistan lagi nibakla in duno ya kata ke jira ke lagi ki ha barok yang la ha ka imang salang la ki khidau ki siam
la hak ajat ni la ajat pa la hak la bat kham tan e ta jitu yung ka bakraw kalong bagin yo su man man la jo hak kata garis sar pai ba bagin tip ke India ka bigat democracy mereka ku ka pan ka bung I one sing sa ikran wang one language one religion and one nation labi bakla minta ka kanti min poi ho tai put nama kata ko ki pai ba nang sing dong ka silong parliamentary seat na bu ipi ko ka jingkat pa siwa wa pilet hak te ka si hak khat ka dai tring dami na yin na duha siwa mar ka tim ko ang pan ton sai wat on sa siam tip ton sa pi pan na try ni yo ka ka ibig pan ni pan do pu ai dam now dari pan do kha ai 100% net hak ta ka si la de bu hak ti do ai iksud tin la pa sin sa ni ka ba president so ni te ham bi iksud ni di jai bi kristan ni ko na ni ni te ham bi iksud dat ma kantu iwe tu we ba ka ta ka si so ba kan le so ka te police board la de police station bu hak ti do ai but hano pin ai ka ta ka si hak kendong permawi ketika parai ke janga ke jengpi hak kendong permawi ketika rai ke janga ke jengpi nampai tebut ino rei ni kam ya piar ka party is only uniform anybody can wears when we need a player to score the goal ka party ketika uniform la aman pong ni hak world cup ni Messi ni pong ni number 4 ni kam yo Ronaldo mo pili but nima ibanang ang siyo akdam man pinki ya ka kul hakajar kata kadai ka ji ai jemut nga yiki pada hakani ke silong tura hakani ke silong parliament devisi kaman salong hakndai dari undang mai ai kemudian di skor ni so ya ka daga khobor ba pyang ai ki pyang ya ka daga khobor ka mga ai tanggata ka kwai ka kantin mga ai ban biyo ya da ka jinsa ko ko ni isha yo so ya da ka system ya da so yang ka jingkerman dia ban kaiken ya da so yang ka jingkerman ka bang ila ka lenti mau rabin tu ta ko ruang ta amin airat kan sisin rabin tu ta ko ruang ko to khat no ka da so tu bon si so lai lai snam ni wat so ya da so wi so ni yo wi to so dia ban khat no in airat ken in pek ulo bakhambe hangta lei bom long min khat no pen haka sansam ka ban sawan kata kadi ka jing ai jing wet nya la ding pha ki ang baro oblistan mano bala plan kan de pri kalat kumlo wai de kren ka ji kren teng kin kho kumlo minta in sakit bisen ji kho bawat phoi wat dong la ka na song ni kundong kin yar se trai kinam ki de lewi se jong ka ji wat phoi wat dong ak balong kini kisin minta nga marway nga namlaban pya tang kani ka khruang ai chapi ki pai ba nu snap to kit kamon ka jengpi tai happy de kamon lai lit way to way bal dan ya ka taka ipik don ka hok bal le ka kat ka dai trik ban thap ya ka bot ka jengpi hangta hakindong para marway ngoi ka political party pi kane kalang ka ikai pa nimla pan ning sutna ka way baro ka dei manut ban ong kabakla chairman habak tenang bun sin habak pat tenang ke jilang kriban dan geng kata ka kerja warning ombit badi kentho lani ombit beli ketokti kata ka dik bakongsan ladi island lan kalau ka ke jesusi wat inong kesan koi party ya koi party bali kini ihuriya kadi kata kata oke bal kadi ke ji kentho kawai kalau ka ikaba nim sultana ma yidi ki jai tu tip play ini buram ke iwe ini benton ke ji buram hoi compare nga di tung kesan kata video no kesan kata tapi ini buram ke agak tim ke klik nar pi au kasi jini jong minta ki ong hoi klik batna klik kamsing laban pajak kem baiwai minta laban ong hoi laban ong em lasai kata kadi ka jiwang ke jeni kasi kadi kan kaba halamri lamba sutama igni bijil padia kambay wai utri ko kamsin nakatawa ng kuntu igni political party lakadi kano kanoro
to in kam antat lanin kam sinjo lanin kam tikan yang totally habis keren hak ini ke jinjat pa mai bapi gi bubun anong kandong kam tan le im su tu su kano ko bede kano ko balai asia sat lemu leman asyang sit lemu leman im tip su kano ka i pakin rai de ka rai ba khadu kolong dai tarik min tau panai kata ka rai ke bakut yang ke pai pa wala pikin to kana noro de ka rai ka dei hakane ka tido ka jangai ka jumpi ke masalong khat kana tarik yang nai kata ka rai ke bakhadu ya kata ka rai maling noro mla tip ka de ka mon ka janga bat ka jumpi ibu pe kum di bang senang apa kana ka silong panin to receive